ekicweka ekirimya omugombo regi nicyo kiri kusingayo okutuura omu bworo bitu bingi hati nibakyegekyerera okuba kiri hihi n'irindiro ry'enyamaishwa erya Queen Elizabeth. Kansara w'ekyanga eki Emmanuel Tumwine nagira ngu okumaraho embeera y'obworo omu myaka 10 ehingwire abatuura hati bejumbire omu kuhinga omwani. Yagumizamo y'omwana habw'okuba paanaho nibatuheereza omutwaro gumwe n'25,000. So ko kutwara nk'eshaho zawe nk'ibiri z'omwani at least oija nka miliyoni waze ha kyoma atorebeka ngu omwani be yaguma hatiya irimya ntuza kutunguka. Edwin Mpirwe omworigire y'omu kwenegeza ehuriro y'okurwanisa obworo omugombora ya Kicuzi hatakwatiireho abahingi b'omwani omu kugubyara. Twareta improved robusta ninga sete cuttings nkeji cuttings ezi ezitantu bahereza zeze zo kukura KR1 up to KR10 so twazimixinga zona abo burungi buzirumu kugira ngo tukore demonstration farm burumu ka demonstration farm zibe then bursero twateka muka demonstration farm kache akwache yamana esayeza itugandara bursero ermo ogo omwana ogo kwa cuttings ebiti 10 then arabika arimo ebitigana bursero twagihereza ebiti 10 nestagetinga kugira ngo omusize neze yenzure riyo negwa tusimbe emitware 2 n'ekicweka omu constituency yona nibwija kuyamba family yawe diro burete ntunguko mu rukundo. Diro nyenda kubagambira ngo mwame byabagamba katomwani hariho membo mwe yakigambe cyamani wa Kitomo konka abantu tukaremwa no kumusima byabagamba katomwani kandi nintekateka ngo mwana omwinje guryomu nugwa byabagambi bwa nyuma yo kwejombera mu kuhinga omwani hati Kicuzi nemwe habicweka ebiretire district y'Ibanda okutunga omwana mwingi kandi aripota okuruga mu office y'ebyobuhingi neyoreka district y'Ibanda kwera kushohoza tani 150. Omugandi abebembezi ba district y'Ibanda basimira entunguka ereserweho obureberezi bwa North Western Kore kandi ekibireho obwo bureberezi obu bubire n'obujaguza emyaka mushanje y'ibasya. It's you who bring it to men. Now 7 years hard and dry, creative is led. 7th anniversary. We all have done it together. Therefore, we all have the reasons to thank God as we celebrate, and I can say, Hallelujah. Bishop Dan Zoreka owa Chinchizi nuwajwekire Archbishop w'ekanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugaru. Thank you for praying for him. Thank you for everything. You know, in this world, there are some people who you appreciate and there are those who you even curse. Leadership is not easy. Yenda kusima Bishop and Mama the entire team of Clergy. Ebituru kukora byona n'abamana gani. My Lord Bishop alishauri wapiro. Niwana ambaye ndio tuwewe karibu jamani tunataka ho. Wapi tunataka kumiseza okwesiga Mukama okugira courage nobora ka crashing points baga Mukama kandi mwesege kandi byona nakora okashomesa amakanisa okukoresa jamataka gabo webare kushomesa amakanisa kugira ngo bagire byetunguka byaba kanisa koreza jamataka bakata wetoje emyani akariga busete ezerayo ndeke kanisa yitu. Bishop Amos Magezi omyaka mushanjo nagira ngo bimwaha bikozerwe no kutandikaho project yo kombeka Sunrise Plaza no kwinegeza okuhinga omwani gasha kwa Timothy Mushabe.